Kecil Syamil, wartawan TV PSS anda. Saya Siti Nur Kamadia, wartawan TV PSS SK Camp Cendak 1. My name is Arya Khatun. Saya Nur Hafizatul Huda. Bersama saya Muhammad, wartawan TV PSS anda pada hari ini. Saya Adina Farha, wartawan TV PSS anda. Mari kita saksikan kemarin kejohanan olahraga tahunan SK Camp Cendak 1. Nama saya Nur Afaranya binti Muhammad Sobri. Saya Azra Saidi, wartawan TV PSS anda. Saya Perkasa Zulaika.